Okay, and I say so on the Shamu GH Live Studios. Ghana nyina numere uno. Yara se so on the Shamu once again. Yes, show Yankupon son boa. Now Jumadi Awudi no and so aba power hand and more. Yes, Krobia Kumasi Asante Kotoko. Penny for and Ghana League Club Association Ashiamu. And of course, Gaka and no almost sound so and a Ghana Football Association and you FA Ashiam Kama. Ama yahu se de nsanso na akọ na nsam bia toja eno de yen central for the kind de amaye that is yen reporters are yen nsam ni nyina to yen channel ho video footage and of course behind the scenes stories ni nyina no ye de ama akọ yen channel ho GH Live Studio live ubenya and of course nso we call posted page no so a on sabe tumi aka na watimi anya ni nyina. Now on this very editorial one yen che more 10 minutes ye bo no poke crow enye polum palam a jack a crabby friendly fire and I saw na yadi anyansu so pa ede amaye nyina ne atoa so akoyanim yenia pole atoa no monsia do yenim dada na Abraham kukum ne yehre ede ama otwedi ampo nyankopon se onje anuana na onfa ne tena yie na bibia nwie pe. The good news I ensaka and say krora oti krori ni kare nwoma so na say tu ahudede na say tu tikase a chese nyankopon so no dae pa. Yes na say tu a ne yebo ne dia yebo emu ase na se tu nyame kese kire se ne nyankopon ye kese. Yes o se tutu yes tutu kobo so ni din na kire class se na do class dada o enye ene nafo ahemfo bia ene na ne dabi na class se na nko na se ono so onye na ono benom Jack Daniels ni ade wa bonte dabi na de se class na se tu kai ohina oboni bia na Kotoko kra da watade pagya na yi say tu ahudede say tu nyame kese say tu tutukobo so super fantastic king. Yes what am I say King Solomon share papa we say Bruce Solomon so kai super na say tu no any ji sem no ama na bai wo msi edi ara when say said waka so be pole it sounds good good na nyame nya okesema ye wate na nya nkwada sa na tetim Bible no adifo ne ka e de ekire ahemfo no teto se so mo ye adepa David mu ye adepa ye bobo ahemfo no stubborn ahemfo bi disa Hitofel mu a wo mo ewo kro no amempese me bodin achi woni de wo mo de wo nya ne ma bi se ba na wo ye class na wo ye fantastic o say tutu kobo so na wani ate me shada baba yes I have video no de amount. Na on this very episode ya bona na abaso no na ye ka sem we dia tum ye nse bre right James Kwesi Apia nyame nya okese uye ni pamama onso ye good ade esi ye nyina ade wo waye behind the scene one na na penkra no super Paul abusiafo moje efefe ba mso nya botre Paul abusiafo very appreciative say eniama pa na penkra owura Kwesi Apia chairman Solo chairman Alexander Sarimenu ora of nana mensa that is so do you know nti uboni din kra na ibibio ho ya mintimi nka yes nana ya mensa ma memfa nana ni shedi nana se nyon konwa di ana de acheme omunyina show se Jack Kotoko na edom na asedanko ema mpanyimfo nyina na bi nko twedi amponyankropon a owosoro ono na ama nyansa odi adom ye me nya ni papa num se ya omudi anim Paul abusuafo osu na dofo ene yenum nyina esu nanso ma chese mo de handkerchief epipa ibinum anim a ye ma ya de pa yera ma se ye bom abaso awie no ne enko animan na ensoja kakra bi nto ase ene say as simple as ABCD Ghana Football Association for no omo ayusu the tactics a your friend say crocro the John tactics a che eno mu yusu crocro the John tactics ne say I had to say odanfo fidi konofi kono na wan hwe yi a obekasa ni mu ni nyi obekasa kire ni nyi both edges ni nyina yi enti me na preko pe na penkra Kwesi awu a ene na owura Kwesi Apia ene owura Safo Duku ni mpanyimfo amaka mu wom mu ma efefo no mu ma sa ntrekese na o ma ba bia no ntreke mo de minim so mo ye intelligent enti me mo o mu ntire ntreke mo kra no mo ma odro Safo sa call me ni no odro Safo ma ba no enye se de no omoboa
You say no plan on my fire simple. And it's a more baby shasia kase. Oh, abusia nananom. Muno machia we the next a you see a na outweda na yenu na outweda. O de ombeka some kind. Tactical switch. Ah, omode ba ne say. Oh, anyama amode aba mo mian shasia na. Wo de implement and kakra implementation yenya ne baako. Ti asamo mi mo league no na shasia. Ye wia omo ye ne sa no ma shasia no mu wura ye mu. Mu wura ye mu. Sa no mo ye. Yeah, divide and rule tactics and a GF use. Inti na penkra nyame nya okese unu wura kwesi apia ne safuduku ni mpanyfo aka supporters leadership nyina na mani ade se ne umodro safomo small boys. Yes, na we super fantastic. O ya ade pa. U show class. Now maturity ni de nya na ne be level abro 100%. Na silence kwesi apia so ayi din no so tap ni boot. No so market register form. Nana o ya class. Who show class pa? Utu Jacob ebi ese Jacob. Lydia Donko sa post ni ba no. O tre o de ne two table na se. Yeah. O tam no na de two table na se. That was good. GF for no utro de ma wo mo. It was super. O to ga ka de to wo mo na so. That was fantastic, nana. This video ya basubo. Ena me de ma munyina firm sa nana moma fire bi an kwenche anasa moma nso bi an kwenche mo fire na amaso no. This is the way ya so mo panchi GF fo no nana muyi mu nsa nkrofo no omba tactical say ya say de nana togwe mu nso boy chidom no house fo boy chidom no nana say ya mo nkọ sa moma omo ma krokro da jobia no. Also draw safo sorry no person e call me nini akeka nsem ya no te say na ne age atum no ye say omusa free achi ni nkrofo kohia on say nsu atraman fa ne kan yeah omusa kohia o ma no musa di atem kire wo mu enna de no person be kan kra na be hia mo man timi anka ho o man tumi because nimonyam ene aura ai kata crop ya so na ewura mo na mo so ekuta mo no omo ye diminishing returns ukọ economics ma sa na tie omo lie low odro safo the tactical community no adwuma na oje no wantimi anyo ntinana yen take lead ni sa e mamom backtrack it, like mamom mafom. This is the demand, do it for us, then the league resume sa pepepe e mamom twe ejane mafom da Okraku ni campaign ya de on nam nkrofo across so ya and odro safu be twa ntro say anaso odro safu be tro ayi to so say na oyare na ho ahwan fair enough oyare ase nyame ahode ma no but sente sa de a na odro ayi no we no catch na obesa bucket na obeba tactical switch is next week mu ho ono so beba oba said we take lead na no mu so abeto aso na omo ba pe say ya na enkodin sa obo wisdom say da form na o kanipa ne kasakwa ni nyansasema na kan na otoa na ewo no na so fa bro be na ewo no nti bible kra kan se wo ye ni yi anko ani mute mo anya ni yi nti me ofa kotoro o tie wisdom o di kotoro ayi na nim hwa na me ofa kotoro tie wisdom yeah ofa kotoro na tie wisdom no nana wo ye super nana penkra Fiorentino Perez wo ye fantastic. Oh, you're super fantastic. Say ya, nana. Say ya. Omoba, pen was in the pen. Okraku si apia. Sa. Now so produce fast here. Sa. Tactical. Say ya. Nyenyan susan so pa. Yen san ko risk life biamda. Yen had the biggest club in Ghana. Yen yanom has folk for Ken one. Ye the two glamorous biggest club. No mo teams nke to anko mo nim sese ya omo benya nsusu asopa ya no mo di ati a omo benya nsusu asopa na dia also ye team ketua bi afa kwancha nkobo me hwe fan kwancha na kobo emi hwe without Kotoko without house of folk kobo league ni hwe ya reforms ni ye koyie ma ye nyina eye a ebe koyie e dia ma ye nyina enti Okraku si apia enna na penkra safuduku lawyer squad and supporters leadership
e muhwe ye nkabom sei na munya ne saa mumma montamonte oduro safo onsafe na o tactics no emfa uye ni anko anim tei on se hona na bodwese ne ahyase ese afu bio na nasibo soro uye ni anko anim tei nana so afi na wo bo we re patcho ne hwan reforms no na munye ni ye nim se ye nua no ontimi mankom biem good and that's fair enough but esi enyansu so pa oman ya agese ya de kra nko a nesu enyansa this is time esi esu enyansa oman ya ye leaders emfashion ya oman ya oba mo yi ni so na security coordinator se de etan tro oba pa eso nkwasore oba pa eso nya badaye oba pa eso mfrenyame damn oba pa nana penkraka asembi insu atrefo na no asem mo kire no na oba no so kire na wo so kwa investigation afa asem asi hu a wo kwa na de ofa ba kono nkwa na omu na de omu no asem na abetena Joy FM uka baby girl one try na sada na penkraka endorsed by Utumfo Safety, endorsed by the able fantastic supporters, endorsed by ye no abayo on ye hia no Kotoko asem biam da enti sa girl no ene ono abechichiri ni league no abo sa DCOP na ene ono abechichiri ni league no abo enti odro safu sibo soro tactics na no mode baaye no na apenkra kwenche no na apenkra atra wisdom yes na say ya na munyo no e abasobo na me ball on this very episode mumbeliti wo mu say ya Adam fu bi na kan so nsia nyansa sa na beye na sem siye e na show say ye panyin u show say mo na mo ye nyina ye dom safo hene e na mo de mo hu shame e na mo bua ya nke ye ba ye nke ye mienu ne fa dwen bom but asemasi na otwe any some days afei e no bo ni woduku ye mfi ta duku amaba o sa ba ya mo sa be tontro twa so se ket ho dodo no na mfa hin kosi ket ho dodo no enya ket na twa bring back the love ni ade to ni Facebook no asem we buy as a Ghana Football Association panyin watimi otwa bibi de ato no wo mpo PRO Henry Santichum nyansabo akwa o Star FM osi enya no nka de obeka asem we buy watimi as a communication director watimi aye bibi wo odro safo nya na nka watimi aye bibi ene mo jani nyina abo mi nua ati so mo jani nyina abo me bra Frederick so inti ye pa na de mo fam fifre tem no saa na ye na penkra ma nya o minim sa na de me eje o ma anim o na gise o ma omnim o me se Kotoko papa yi ene owura kwasi apia nya o mu no wo de mo be hu se nyame be ma ne nsa so I am telling you minim de America papa yi wisdom Kotoro na hano na o tie wisdom no wisdom and this is the time. It's unfortunate say ajekra ye nua preko pe oye super fantastic supporter ono na Chedom Kraba Stadium no ye lusu no ye twa ye ni hu ni biem but ye nya ni biem there should be a reform and this is the time for the reformation. This is the time. Say Ghana dia ye de nkwa ne sua nyansa enti se nkwa no ahre dia eni odro safo kwachira masters and na nkro first one say this is the time. Say asam ne de matie nyina ne se omo ba ba krokro de Jones ya gide mo ye nyina atum ya fom se de omo pa acho no na emo nana no momiense league na se ye wie na ahwede na adwen omo de ba no momiense league na se na de enya ne sa ka Africa cho sa na ye be ko congress na nanu ye ko congress se de omo aka no omo boa enu se enko congress no na abufu aba fom omo nim se enu se enko congress no obi ekodi ni pa na o twobo ye omo boa omo ye meeting omonim de omoye na de no mpese omo kakroma ntimi anka na manimu nyama e wo mo ntam owura kwasi apia ne na penkra ene nsam safu duku ni omo aka nti omo ntimi anka enti tactical omo baba no tactical switch ne say after na otweda no na momia mon ka Africa cho ni say next season implementation ya de be ni nyina adwuma yakọ congress e be say omo wi yakọ congress omo be say ye nto aba no ma say influence small clubs no sa ko menini
don't cry more than they believe for teams, no mo nyina ba no mo so akoto aba say tia mo asem no na mo akwa bibi ho tinana mesrew sade oni nana togbe maka bom togbe afede na mo yo no saa no mo yamfa saa odona ta afra nana mo keep mo ho update mo keep mo ho to posted na nkrofo pese mo wura mo ntem na nana togbe nso aye word odo dia ne ya dwuma enti wo so nana wo so saa nkrofo be shase promise some visitors supporters leaders no mo so muntie ne ye supporters leaders no nkrofo e be shase promise some visitors na afi mo be call radio so aye sie nia ne wi ama no be sesa master ke ma mo nka Kotoko asem biem da na nke di sikadwa ke di sikadwa wo ye supporter leader supporters leaders a wo be shase ye hu se ye study mu nyina wo ton ne be ba fom bia na so nso promise of visa ne bi enti mo hwe ye no ma ofakwasi apia enna na penkransa ansi fom yes omo be ye de mbatu kwan ye koye say hey master omo boa omo a tactical plan omo plan A B C se no mbe ye no ma wuram na league ne ya sase nana empanyimfo anyansafo anyame mo de adom ye nana no lose say ya mon kon say ya let's insist on our demands ye demanding omo ya my friendship other than that yanko risk life biem enne eno ode obi a kire betimi ayo obi foforo now common sense kra ehin na oda dwen se ye be wo support asikan wo stadium ehin fa na adwen se fa na okohe ball ye be wo ne bafo sikan ama na wu nti wonim se se yetimi awo supporter fan sikan ama na wu dia e kire be betimi ayo referee e kire be betimi ayo footballer e kire be betimi ayo club official e kire be betimi ayo GFM member okohe ball munya careful kwasia nko asabe ebebi ubu a kwasia wo ma nya ditem bibie mesre mekasa kwasia nko a na se ye de me yonko ye ne me na obofo nso nim se obawi adoati enko ohu nam ne ho yie ye obofo nim se obawi adoatire enko ohu ho yie nti abro esonfa so no nti circus leaders omo be shasia place kwa abamoso mo hwe yie na mo ani abro ma na penkra na ofakwasi apiansa nsi fom say now this caution super fantastic one here. Modiama a certain lady called Lydia Donkono. That was a good right call. Ye hianu Kotoko be biamu biem. Ebe ya akrakra ne beka hu the name Kotoko yem pese of den ano beka Kotoko biem. Yem pese we bien ano aka Kotoko. Na die see yen meswa e jana on say afedi obi a wo mapebo ne mpebo nyina wo mtu anu gu so. Yeah, guy no na make na asem no. Police woman, yeah. And Kotoko ni agro, udi di agro first. Oh yeah, concert sa ani ehwe udin. This time one was Sikadwa akasa. Wakasa fire atu futie. And Kotoko ni agro said na penkraka no. GFF for mo ani na ho. Na benya se house folk ene Kotoko. Ba ko tetewo ni edi aeroplane mu ye bonsa ho e wo wiem. We kwa we ana we be call next week. Confederation now we bought Cup Winners' Cup now we bought a Champions League and no na my league near league has ne John Diak airbo has almost any Esperance de Tunis airbo Kotoko ni APRFC airbo Olivier Kerekezimo Jimmy Gatete yes we no cram in kwechro me call of afo no me ka jo ochere mo ene ayi your friend say nana hindu am time na America. That time crown near football and nya crown at least na Kotoko ne has ejiro mo na so jina konkon so we kwa Africa say they make a has and Senegal team John Diak e bona Kotoko ne Atletico Sonangol enso bo e den ye die player to mahala kojopoku e den to mahala because Kotoko ne gaze e mahala na boy no ye wonders and e bi ni hobim because of Momo's selfish interest as a GFA people. Momo's selfish interest. And Makoti teams in Ketwa, dot-home teams, village teams, with all due respect. And Amosadi Sia teams I can see on the con. Now, when him say, more suppressive teams I can see on a beca baby simulation my pampaso. And no tikran and Yankopon Tia car. Black Star, Kane, or of Acacia coach Black Star, Mekai Port Elizabeth, ye bo.
Cup of Nations timi bo akọ semi-final yentimi nye kra be kọ semi-final akọ final and na bra ye die nti Nyankopon ahye ne ho animonyam ama Cup of Nations kra ntimi qualify na our common sense e so hu se nyame ka bibi kire mo munya dua ne ahomaso na mo de to as a GFA people na mo mra fom na mo hu sampa nipa na mo serve wo munya mmoa nipa na mo serve wo munya mmoa na Ghana Football Association no enye obi loto chaos so Ghana nyina nte sa de anya munyi Ghana ni free so yentra ho emakra emsa mfiri mu biom ansa ne asua nyansa Kotoko ne has emre nu nie masonkrofo no pa achi a mumpia wo munti modern mumpia no munya reformation kama maye. That's it. This is all I am saying. Me ni bibi tintin bi aka afutuo ni nyina ne se ofafo ye ogina we ofoduro safo ono ya o good ayiba o sheda ya oyebu ye no buga anfa no de aya gro sa no ye no tactics ntino omo be shase ya be omo miemmo ni anu mo miemmo na we de ya na congress omo boa community ni yen start omo nya bi ni ento asonko ye. That's it. Yen nyina epeni yie ni yenye ni yie ni entram kra ye bone me se kane no has ene Kotoko no mo bu nsan ho wo wiem we koso na ngo ba na we nso ko John Diak ya na nyefe has no anom esperance Kotoko ni akokongo APRFC ni anom ayi ye from mo say Olivier Krekezi mo ya Jimmy Gatete mo na nyede we ye fe member kra utimi di Kotoko chiko as a leader of delegation no di has a chiko na nye na makwase sa teams bi a ayi elali mu kra ntimi mu omudin na mo de suppress ye wo ya league ya na ma league ni league Orlando Paris ene ayi wamanafo ba players nka be sida kase ne Ghana team bi ko be friend ayi with all due respect se ba seke holy hwan e dey stars se nsu atrema dey man na matete mo selfish interest mo amatete team teams mo selfish interest in mo amatete team teams and am di abro na it's unfortunate say you nua na free but say we free na se krowura na se tu agia tuma na a onim nyansa pa na a onyankropon di nyansa free so na adom no na se tu udi hine ma na yakono dodo me shada baba yesa episode no onye na nanom na ensufuo ni bi ena enafo na nanom online na nanom omom shada ko TikTok asiti no na unye bi na why na we class tumfo se tutu ye class nti unyansa na bi ena odi bi adom onananom he wa he na penkra obo wisdom nessa no do safo ho so no fa kwasi apianso yi production ne wase na ode na he tap sa ne ye no he ofa kotoro wo hu de we ozi na nanim wisdom ti otie wisdom he ofa kotoro me am ofa no zo otie wisdom ofa kotoro ne tie wisdom no say ne AGF say ne Ghana football mo kra mo de mo ho maake eyi a ofa kwasi nyantachi a na mo se yenkosi na bo no a ofa kwasi nyantachi a na mo se yenkosi na bo mo de mo ho maake na mo ne say ne ezen ka mo de tutu from de mo hwe ho sa ne ya de tinana enu an adwuma no waye he nkofo feel na rough nana adwuma na si Messiah waba ye bede daw fom se ya yenua na frim ahomtesem na enidie kakra wo ho a ye ni age kakra ne se otumfo se tutu ama ye ni age se obehwe enua ne mamaye obehwe busua na maye eno ama yesu na nso ye jai enhem kakra na emom ye ball no ye sa akobɔ no tro kan se ye ama obi akowu biem ama tore ncham akosi biem it doesn't work and worth 1 this is the time nkrofo no so matiko ojana so yempia wo musa enfo mu nkopem yenya de ye na yenya nsunsu asopa enfama Ghana football ubehu sese has ne Kotoko no mubuye eyeyie moma pepepe ye adwuma nyame bema Black Star na ye nti sa World Cup kra ma bompa Awurade a wo sra uti obi oni bi mpa bo eme enko World Cup no da si ebe kwa America World Cup ne Canada ne Mexico World Cup Awurade a wo sra
me enko because ye nipa bonefo ye nye papa afi ne mpanyifo di omu guess omu mpanafo omu de erade omu de be connection omu ministry sanso pa ema local league no nti erade a wo show ti oni bi mpaibo mesrew se kuruwa we nko a no to adokra wasa nti erade midim so aye wie dada nti to ado mpo de wontimi mfie qualify amen metawase so ayamaye na emum se mpanyifo no nya dwensa kyera de a saa na bible mu yesu kan ye o se munya dwensa kyera de a men se man no nyankopon asem o ka kyerɛ odifo so nko kan kyerɛ wo mu no o se mutie masem de a men se man nti erade so mu ya dwensa kyerɛ tie wa asem no mu de ani die ma Kotoko de ani die ma has na bi kan teams nketwa na aka no a fa CCTV camera bo ba bi e kobobo bone Fabu stadium ho na boni si a na ehu nipa kro no kwan ofa aso ye na bone enyi nyina na ebo ye ho ban league ayebo yempe TV proper TV nka na nyina ye enjoy bi nye ntwe ska nhwe bi bone enye bone dan so bi be fa ne phone na odi akotwa ye de phone twa ka ayi ekoti ebo league asu passport etwa pen ye koye chidodo nti erade a uti oni bi mpaibo me ye de bonye ni nanso me mpaibo ne se mpanyifo no so mo nsachero madwen de enye hia Mozambique wa AFCON qualifier se ball no kwakoto over the back ma keep am fa ne nsam piamra no mo mpem hyem ne en qualify on say AFCON de Ghana ye ntini en qualify ye qualify kra Comoros en hyeye na mum se nya dwen sachera de a papa a uti oni bi mpaibo ma Ghana football flourish enye kama se se de mre bi na ofa be di Pele mo bo amban blue ni enyine di akire ko hebi ofa to ne yebu a ye gola utwa Caesar kick na da tenem no safa glory days ne bra na emum emfa masisi a just adwensa kyeraba GF fo no eja na Bukatneza Faro dwumadi omudi ni GF ho no a erade empire mesrew ene sasade omo sesa ene sakyerawie mu maye na bibia anya kama na emum so mo nsakyerade a na Bukatneza hinie no mbebu ni GF ho aso a entiasem dwe ahomaso akakabensam said the Lydia don kono kasa ye oba pa erade tie mi pa ibo yiyo erade oba pa ya wo obema bi sekan ekuno na oba na ede ne na atoso no show class na this unfortunate ha no twantro erade hu se no twantro erade ma wonsaso ma football no se nkrofo esi ani omo ma local league na gu frencham saade a ani omo so omo favorite Black Star na omo nya milk efree mo no ya nko qualify papa bi an qualify da e ba sa Niger create mbe share home and away mane nye se ya kopim se omo be free omo kwam bone so asa kire free na Bukatneza ne Faro amamuo mu ne omo ba fom ne omo ba ye ne ma pade ma Black Star no so nwene ne se enti sa local league na radio gu omo mfa ho boys na ball no be jai ball bo omo no omo guys nyim omo nya stand hwe wo mo omo baba be ye drop out aha oman no ebi kura be bokro no nti so omo nyi local league no anya Black Star no so a emo omo money no erade mane ngu tournament bia ma yen qualify nim so tio ni bi mpaibo edo aseso atie mi mpaibo amen. Thank you so much for watching and na penkra wo ye class hey oh ya ku ye super onu of agasi apia we buey onzo we class nana Fiorentino Perez udino me endozo me nightel the amount Fiorentino Perez that's right GF for no obo mo wisdom omo call mo the report be ko izay omo WhatsApp platform so e biti obi teso a o ma information ni nyina every premier de beba so e biti mfifre tie ti wo mo no nya agro nyansani papa sei wo ho fakwasi apia mo munyusu o man munyusu wo mo ti erade no amana ko ba bi no abehye we call me nini fo we na edi agro call me nini fo we a mo ka se enkwala mo ka se asai mo ka se enim nyansa na mo ya Ghana ni Angola chobo ye Black Star we Kumasi mo mi support ye de omoboa ya support mo mdi akombotom enyame odi oni bi asemman emuja hodo ekoma ade ofafo bi a aboba still nkwadan totofiwa bi na no mo enjoy obo mu no e wo GF ho no nunti ena ne moja ne tiem e ka kire en se
qualify crown home by year. Yes. That I say so near dear Sham, we did Kizito. Thank you for it. I say Kosuana subscribe on EDH. Then some Hano, you're more breaking news, you're more up to speed information. Nothing, so yes, I twasso. Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe?